Nginibingelele ngiphinde futhi nginemukeleke namhlanje ngaphansi kwe-Under STK Media. Igama lami ngu-Ayanda, ngusabelo ngokamhlongo. Phansi emsinga lapho ngiqhamuka khona ngane zakwethu. Ngithanda nokuthatha leli thuba leli ngibonge kakhulu kibo bonke abantu abasebethe nje ba-subscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Ngaphandle kwenu angeke size sibe lutho. Uma ukuthi nje kokuqala namhlanje usibona la ngaphansi kwe-YouTube channel yakho eyenza kahle kakhulu kulezi insuku ngenxa yenu. Sicela nje ukuthi usubscribe ngane zakwethu futhi ulike, ushare umndeni wakho kanye nezihlobo zakho. Bese ke nje kungakhohlwa-ke nawe ukuthi ukhulume nathi kwi-comment section yethu ngazo zonke izinto ehlezi sikhuluma ngazo la ngaphansi kwe-Under STK Media. Utshele thini ukuthi wena ufisa ukubona nothi ikuphi la ufisa khona senze khona kangcono, noma ikuphi-ke nje-ke la engathi siyaxheka khona. Mbono wakho usho lukhulu kuthina. Siyabonga kakhulu kibo bonke abantu abaphawulayo la ngaphansi kwe-Under STK Media. Siyabonga ngane zakwethu. Kanti ngaphandle ukuthi size sichithele isikhathi sikumoshele idatha lakho, thanda nje ukuthi sigijime singene kuzona nje ngqo indaba namhlanje esiyiphethe la ngaphansi kwe-YouTube channel yakho eyenza kahle kakhulu kulezi zinto. Kwasuka nje-ke umsindo ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi ku-Facebook lapha emaguphini kaMaskandi, emva kokuthi nje-ke kutala Joy igcokama elisha lapha uqhude manikiniki woKhozi FM la kade kuqhathwe khona noKhuzani. Kwabe-ke nje-ke sekuphuma phambili ukuKhuzani-ke nje. Emva kwalokho-ke nje-ke kube nje sekusuka nje-ke umsindo omkhulu lapha emaguphini kaMaskandi. Abantu besho-ke nje ukuthi-ke cha, hhayi-ke vele uKhozi FM ngathi kuchemile noKhuzani. Vele baposta ividiyo kaKhuzani, abantu beveza nje izinto ey'ningi, baposta ividiyo kaKhuzani babhathi siyabonga Khuzani. Uma uthi-ke nje awuyazi le vidiyo esikhuluma ngayo, Izinto emnyama yasokhuluma ngelizela zonke izizwe ngisho lepesha komzingane bayizwile lo mvuka mngani wami. Utshola mina wethu nguphendu yazimningi uflatha zimncisho mathambe endleko zabona emva kwendleko omkhulu. Bathe uma bebuza ukuthi indaba kabanaso le ndaba zabane kanti bawuncenga umlazi. Zimngani bafowethu asijabulele sicelebrate uKhozi FM liyazalwa ligubha iminyaka engu-60. kanti mina nje-ke engifisa ukuzwa noma nje engifisa ukuthi ngikuzwe lapho ngakuwe lapho ngasekhaya. Ake sikhulume ngempela ngale ndaba laphana kwi-comment section yethu, usitshele wena ngempela ukuthi ucabangani ngale nto eyenzakalayo. Ucabanga ukuthi ngempela uKhozi FM selikhethe isayidi lihamba noKhuzani? Kodwa abantu abaningi-ke futhi baphinde bekuveze ukuthi igcwama elisha alizange liye ukuyoqopha ingoma le kade kufanele beyiqophe khona noKhuzani la kade kuzofiselwa khona uKhozi FM njengoba kade ligubhe iminyaka ewu-60. Abantu abaningi baphinde futhi bekuveze ukuthi cha, noKhuzani wayekade kubalulile ukuthi angeke eze kwazi ukuthi ecule negcwama elisha. Yingakho-ke futhi igcwama elisha nalo lingayanga ukuthi liyohambe liye studio mangabe sekufanele ukuthi beyoqopha le ngoma le kade kufanele beyiqophe noKhuzani. Ziningi-ke nje izinto abanye abantu bakuveza nje futhi ukuthi nje cha, ngithi negcwama elisha lake lawina nalo lake lawina ngo-4-0 khona lapha kulo lo mdlalo kaQhude manikiniki woKhozi FM. Kodwa kuzange ngize kukhulunywe, abanye bathi kukhulunywe ngoba nakho sekushawe igcwama. Akayishiyanga-ke phansi, uvele wagiya emva kokuthi yenzeke igcwama elisha lidalajiwe. Igcwama elisha-ke lona libe nje seliphawula-ke ngani mayelana nalo zonke lezi zinto lezi ade ekhulunywa ku-Facebook nendaba yawo uqhude manikiniki lo womsakazi uKhozi FM. Libe nje seliphawula igcwama elisha lathi uKhuzani ubhizi uyalikopolota futhi uyalilandela lona alisenambanga emculweni. Libe seliphosta-ke laphana nenkaba-ke nalo-ke libe selithi-ke nje-ke cha, engazi ukuthi igcwama elisha seliyalandelwa futhi-ke nje-ke futhi seliyakopolotwa lona alisayimatanisi namuntu emculweni. Ngathi uKhuzani usekuyena nje umuntu obhizi olandela igcwama elisha ngemuva. Thina-ke asazi thina njenge-Under STK Media, asazi ukuthi ikona kuyikuphi okwenzakalayo, kodwa thina sifisa ukuzwa kuwena lapho ngasekhaya ukuthi kuthini ukuphawula kwakho, lithini uvo lakho mayelana nalo lonke lolu daba lolu olenzekayo laphana, noma-ke nje-ke olitrendayo laphana-ke nje-ke ku-Facebook emagruphini kaMaskandi. Abantu abaningi-ke nje-ke bayakhuluma, bakhuluma ngendlela abazizwa ngayo nangendlela-ke nje-ke ababona ngayo izinto. Khuluma nathi-ke nje-ke kwi-comment section yethu, usitshele ukuthi ngempela wena uyibona kanjani le ndaba. Wena nje-ke yibona kuyikuphi okubona ukuthi kuyikho, yibona kuyikuphi okubona ukuthi cha, lokho akuseyikho-ke ngane zakwethu. Sesiyivala kamnandi kanjalo-ke nje-ke ividiyo yethu yanamhlanje. Sithanda nje ukuthatha leli thuba leli siphinde futhi sibonge kakhulu ebantwini abasubscribe-ile ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi ubungaka-subscribe ingane zakwethu, qhubeke nje-ke nisubscribe ingane zakwethu. Ngaphandle kwenu angeke size sibe yilutho. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Abantu
bephile futhi bephinde futhi beqhubeke bevikele kule COVID-19 esikhona noma kanjani isizoya kuye iye iphele. Thina siyi-Under STK Media sifisa impilo kanye nenhlalonhle ebantwini emakhaya kuze kube futhi nangokulandelayo ngane zakwethu. Siyabonga.